Għall-Isle of MTV ta' din is-sena se jkun hemm mal-460 uffiċjal tas-sigurtà jaslu l-fosos tal-Furjana. Fost dawn se jkun hemm 300 security u 170 pulizija. Dan tħabbar meta kienu qegħdin jingħataw dettalji dwar l-Isle of MTV ta' din is-sena f'konferenza tal-aħbarijiet qabel dan il-festival li għal sena oħra mistenni jara eluf ta' persuni joħonqu l-fosos tal-Furjana biex isegwu artisti ta' fama internazzjonali. Fosthom Jonas Blue. Kungs. DNCE. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. U Chainsmokers. L-istage minn fejn se jkantaw dawn l-artisti, Net News tkellem ma' Russell Samuel, wieħed mill-organizzaturi. We work hard every year whilst the event brings with it the same spectacular production and hottest artists in the world. We are looking to engage our audience in new ways every year. Last year we streamed the concert live to huge success, and we're working harder to make that live stream even more engaging. We're working with more social influencers and more talent to make that stream an even more important part of our content strategy. Dan se jkun il-11 il-Isle of MTV imtella f'Malta.